Već znaš više korejskog nego što misliš i iz K-drama, K-popa i Netflija. Ove riječi su postale globalne. Squid Game, K-pop, čak ih je i Oxford English Dictionary dodao. Hajde da ih pročitamo na korejskom. Već jedeš ovo. 김치, Znači kimči. Samo si ga pročitaola. Svaka K-drama viče ovo. 대박, Znači sjajno. Dobitak. Samo si to pročitaola. Svaki K-pop obožavalac zna ovo. 오빠, Znači stariji brat za devojke. Samo si to pročitaola. Sada je ovo u Oxford rečniku. 먹방, Znači emisija o jedenju. Samo si to pročitaola. Korejci navijaju ovom rečju. 화이팅, Znači možeš to. Samo si to pročitaola. Čuo si ovu ispovest. 사랑해, Znači volim te. Samo si to pročitaola. Video si ovo u K-dramama. 한복, Znači korejska tradicionalna haljina. Samo si to pročitaola. Poznati korejski roštilj. 불고기, Znači pečena marinirana govedina. Samo si to pročitaola. Omiljeni korejski užina, pa čak i u Squid Game. 김밥, Znači rolnica od algi. Samo si to pročitaola. K-pop idoli su majstori ovoga. 애교, Znači slatki šarm. Samo si to pročitaola. To oni koje gledaš dolaze odavde. 만화, Znači korejski stripovi Epton. Samo si to pročitaola. Talasi koji su te doveli ovdje. 한류, Znači korejski talas. Samo si to pročitaola. I posljednje, već možeš da ga pročitaš. 위아숨, Yasom. Nauči sve ovo besplatno na korean.yasom.com. Neverovatno. Upravo si pročitaola 1-3 pravih korejskih riječi i znaš šta znači. Sada čitaš korejski. Nastavi. Idi na korean.yasom.com za besplatnu praksu. Link je ispod.